Diane Rwigara uyu ni umwe mu bagore bashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Uyu Diane Rwigara uyu ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 42. Uyu Diane Rwigara avukana na Anne Rwigara. Diane Rwigara avuka kuri Adeline Mukangemanyi ndetse na Assinapol Rwigara. Uyu Diane Rwigara ashaka kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda w'umugore. Uyu ashaka guhangana na perezida nyakubahwa Paul Kagame, Frank Habineza ndetse n'abandi bakandida bagiye batandukanye bashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Uyu Diane Rwigara yashatse kuba yakwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2017. Uyu nguyu mu matora ya 2017 yaje kuba afungwa. Uyu Diane Rwigara yashatse guhangana na perezida Paul Kagame, gusa kandidatira ye ntabwo yaje kuba yemerwa bitewe n'uko byagaragaraga yuko yakoresheje imikono cyangwa se sinyatire z'impimbano cyangwa se imikono mpimbano. Uyu Diane Rwigara yaje kuba afungwa 2017, yarafunzwe afungwa umwaka umwe ndetse afungwana na murumuna we ari we bita Anne Rwigara. Uyu Diane Rwigara yashatse kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye dore ko ari umukandida wigenga. Mu gihugu cy'u Rwanda umwaka wa 2024 mu kwezi kwa karindwi tariki 15 nibwo hazaba amatora mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi biri gukurikirana yuko cyangwa se biri kugaragara yuko mu mwaka wa 2024 aho mu kwezi kwa gatanu guhera tariki ya 17 kugera tariki 30 aribwo kandidatire zose zizaba zimaze gutangwa, cyangwa se kandidatire z'abashaka kuyobora igihugu cy'u Rwanda, haba abadepite ndetse na perezida muri rusange. Ubu ngubu abakandida bahari ni nyakubahwa perezida Paul Kagame, mugenzi we Frank Habineza, uyu nguyu ari mu shyaka cyangwa se ari mu shyaka rishishikariza cyangwa se ryita ku bidukikije. Uyu Dr Frank Habineza nawe ubu ngubu ari mu bakandida bemewe baziyamamariza igihugu cy'u Rwanda. Uyu Diane Rwigara ari kumwe na mugenzi we Victoire Ingabire ndetse na Bernard Ntaganda. Aba bose bakomeje kugenda bashaka kwiyamamariza kuba abaperezida b'igihugu cy'u Rwanda. Gusa Victoire Ingabire ubu ngubu arafunzwe ndetse na Bernard Ntaganda. Aba bose ntawamenya niba kandidatire zabo zizemerwa bitewe n'uko ziriho ubusembwa cyangwa se bigaragara yuko bafunzwe. Gusa Diane Rwigara we ashaka kuba yayobora igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Uyu Diane Rwigara nk'uko nari mbikubwiye ni umwana uvukana na Anne Rwigara ndetse nyina akaba ari Adeline Mukangemanyi. Uyu avuka kuri se cyangwa se avuka ku mugabo witwa Assinapol Rwigara. Uyu mugabo yari umunyemari ukomeye cyane. Uyu mugabo yari afite agatubutse dore ko yari umwe mu bafite amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yaje kuba apfa mu mwaka wa 2015. Uyu mugabo umuryango we wavuze yuko yishwe, gusa polisi y'u Rwanda yo yatangaje yuko yakoze impanuka mu muhanda. Urupfu rw'uyu mugabo ntabwo ruvugwaho rumwe dore ko umuryango ndetse na polisi badahuza amajwi cyangwa se badahuza imvugo. Uyu Diane Rwigara ni umugore cyangwa se ni umubyeyi w'imyaka 42. Uyu ari mu shyaka risanzwe rishaka kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Uyu Diane Rwigara ni umugore ushaka kuyobora igihugu cy'u Rwanda dore ko ari umugore ushobora kuba afite ibintu byinshi azi ndetse byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ashaka guhangana na perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bantu bashaka kwiyamamariza igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Nyakubahwa perezida Paul Kagame we niwe mukandida wa mbere n'ubundi wemewe kuba yayobora igihugu cy'u Rwanda muri rusange dore ko kandidatira ye nta kibazo ifite. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yatangiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu myaka igiye itandukanye dore ko yagejeje u Rwanda ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibikorwa remezo, harimo yuko abaturage bose bakomeje kugenda bamwishimira, harimo abaturage yuko bose bakomeje kugenda bamuhundagazaho yuko bashobora kuzamutora bitewe n'ibikorwa byinshi ndetse n'ibintu byinshi yagiye abasezeranya ndetse byose akabishyira mu bikorwa. Uyu perezida Paul Kagame
niwe perezida abaturage bishimiye muri aya masaha no mu bindi bihe bigiye bitandukanye, dore ko badahwema kumugaragariza yuko bamwishimiye. Perezida Paul Kagame ubu ngubu niwe uyoboye igihugu cy'u Rwanda muri rusange, dore ko hari amatora mu kwezi kwa karindwi tariki 15 nubwo bazatora undi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Diane Rwigara we ni umugore ushaka kuba yayobora igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Mu mateka y'u Rwanda nubwo bwa mbere haba hayobowe cyangwa se haba hayoboye umugore wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Gusa uyu Diane Rwigara we akomeje gushakisha ukuntu kandidatira ye yakwemerwa kugira ngo aze kuba yakwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Gusa ntabwo ariko bimeze, bitewe n'uko we kandidatire ye bigaragara yuko yafunzwe, ntabwo wamenya niba izemererwa, kubera ko kandidatire zemerwa ni kandidatire ziba zujuje ibisabwa nk'uko ziba zitariho ubusembwa bwo gufungwa. Ariko Diane Rwigara yaje kuba afungwa umwaka umwe, urumva ko kandidatire ye ntabwo imeze neza muri rusange. Diane Rwigara akomeje kugenda avuga yuko ashaka kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bigaragara yuko ashikamye ndetse anemye. Diane Rwigara uko nabikubwiye afite imyaka 42. Uyu ni umukobwa uvuka kuri Assinapol Rwigara ndetse na Adeline Mukangemanyi. Uyu ni nyina ndetse na murumuna we Anne Rwigara. Abangaba ubu ngubu aperezida bemewe cyangwa se abashaka kwiyamamaza abakandida bemewe, uyu ni nyakubahwa wa perezida Paul Kagame ubu ngubu, ndetse na Dr Frank Habineza ubu ngubu nibo kandidatire zabo zujuje ibisabwa. Gusa abandi bifuje kuba abakandida kandi batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Ingabire Victoire ndetse na Bernard Ndaganda. Aba bose bitegerejwe yuko kandidatire zabo zakwemerwa, bakaba bayobora cyangwa se bakaba bakwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ndagushimira wowe wakanze subscribe, ndagushimira wowe waneze amatwi, ndagushimira wowe wampaye umwanya, ndagushimira wowe washatse ko tubana muri aya makuru adasanzwe, mu bintu biba bigezweho nona mu byegeranyo bidasanzwe kuri uyu mugore wa mbere ushaka kuba yakwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Ndagushimira rero wowe wakanze subscribe, nawe turabikora kubikora aka kanya kugira ngo tujye tubana mu byegeranyo bigiye bitandukanye ndetse no mu nkuru n'ibiganiro bitambuka ngaha kuri Magic TV. No mpamvu uragushishikariza gukanda subscribe ndetse ugakora share ku bantu bawe kugira ngo tujye tubona ko twakubanye gatanu kandi ni nayo nkunga yawe ibikomeye, ukanda subscribe. Niyo mpamvu nyaboneka ubutagomba kugenda udusize subscribe yawe. Ndagushimiye. Andi makuru cyangwa se ibindi byegeranyo bigiye bitandukanye ni mu kanya gato kari imbere. Ndabashimiye.